so okay yenzeke yonke lonto ke so sengishadile ke ngoku cela uzale ukushada ngishade uma ngishada angishadi lona ne sengila angithi ngifike ngawa kulowa yenzeka lonto yokulala ntontoni saxabana ngamshiya so ngaphinda ngazokholwa into eserious ngakholwa then ekukholweni kwami ngoku sengizohlangana nomnye ozocela umshado ndibe nalonto umqondweni wami but ukucheche kufike lento ukuthi hey egcineni andimfuni lo mntwana yabo benento ethi but masenibuye ensindisweni nje ndazihlambulula yabo I remember twice ndihlambulula yabo dina lento indihlupha ndazincama ndazihlambulula but kanjani na umyeni wami waze wamane wangiqala siba kwenzeke na kulosisi andikwazi ukuzibamba nalento ukuthi omnye uzothi mhlambe isibeleko sami sine cancer ndathini uya mlandela ukuthi we kwenzakalana ukuze kube njalo mhlambi ndemka ndayoshithanda lala nendoda yomuntu ndemka ndoyochitha ndenza into ethile ndemka ndathi kuleso sono owawuyosenza kuleyo ntsimo owawuphuma kuyo yila usathana wangenelela khona yes ndabulala but lamuntu went to 1 or 2 no 2 no 3 ndasikhipha isisu because lanceke ibingasafuna ukundichata wathi umntana ndimbeleka wazalwe ethule ethethu bamthatha odokotela baphuma naye ngasale wodini ndodwa